Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. تجاوز بی‌دلیل علیه ایران هیچ اساسی ندارد. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. روابط ما با ایران سوابق طولانی و خوب داره. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. از طرف خودمون ما تلاش میکنیم که بتوانیم به مردم ایران مساعدت بکنیم. Как вы знаете, я провел телефонный разговор и с президентом Соединенных Штатов, и с премьер-министром Израиля, с президентом Арабских Эмиратов, с президентом вашей страны. Знаю, что вы только что встречались с министром иностранных дел в Европе. همانطور که در جریان هستیم و خبر دارین، من یه سری گفتگوهای تلفنی را داشتم هم با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، هم با نخست وزیر اسرائیل و همچنین با رئیس جمهور امارات و نیز با رئیس جمهور کشور شما. ما در جریان هستیم که خود جناب عالی در روزهای اخیر نیز ملاقات‌هایی داشتیم با رؤسای وزارتخانه‌های امور خارجه کشورهای اروپایی. Я очень рад, что вы сегодня в Москве. من خیلی خوشحالم از اینکه شما امروز در مسکو هستید. Это даст возможность нам обсудить все эти острые темы и вместе подумать на тему о том, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации.